Tātou tapua i atu. Tātou tapua i atu i lo tātou atua. Lo o ngangai ia e whaamanu atu i a io. O mea umafo i o i tonu i a tau. Ia whaamanu atu i le atua sili sili ese. Se i o tātou tatalo. A whio mai a oe ngā ngasai. E te whaatonu tonuina o lātou finangalo mo mātou mawhauwhau. E ala i le whionga pa ia lau whio. E tapasai nai mata ia leina o mātou tiute mawhaiwa. A o le awa noa e toi whaaloto tele mai ai ia i mātou. I taimi o lui e pei o nei ai le nei waitau. Whamanuia oi la mātou tapo inga i le so. Ta lea i mātou e lātou lo suaf ke riso. Amen. O folo fatu ma fatalo fatu ya te oela ua pele i le nei tai ao. A mese o le kalesia sofitu o le toe fio mai Amerika Samoa. Mai o lo senga se ia pa ia a fao, i au na tutofia le tua, o toe ina ma le loa loa o le kalesia. Ta lia fia mai oela uo, i le mafutanga tangata o le tua, i le nei tai ao i le tapo inga. E le whangaloina le malo Amerika Samoa, i le tawhatolu o lau whainga malo, i le sua lau sunga lau fionga le kovana sili, ma le lutena kovana manai o lua masiofo, ma le malo o Amerika Samoa. Mātou te whaatalofa, ma talia fia mai o tō uma, i le netai ao na tātou tapo inga. Ta oto ia o tō sā ma whainga, tu lou o le ale afe i eise whamtalanga, wa pe au ye se tala pele ai o pa ia lava na e mai le vavau se ia tau le fa vavau ai o te o mai le swafa manu malo ke risolo tato matai o le na maliu wa toe tu mai wa fio atu le langi o le atoe fio mai mo tato o te fata lofa tua ia te o to uma o wo pele ina le nei tai ao i le swafa manu malo lo tato matai o le vi inga tātou te vivi i whaatasi atua i le atua i le nei tai ao. Ua tāpena ina lea i le au whaipese whaapitoa.
wifo ma te talo i le atua. Iovo auelo mātou atua silisili ese, o le atua oe mai le vavau se ia tauatu le whaavavau. O le atua e le aise amatanga e le aise ona ngataanga. O le atua e le aise ise mua mua atu e le aise ise muli muli mai. O le alefa ma le omeka, o le atua e sili sili ese lava lau fio. Tai au nei le atua, mātou te fia momoli atu le nganga o le whaafitai ma le whaamalo. Malo pule, malo le alofa, whaafitai le anga le lei. E ui lava le atua ua masani le soifua ma le ona. Ai mātou te iloa ma mtali tonu. Ana le se anoa la ua fio sa e tu matangi olo lo lātou soifua ma lo mātou ola. Mātou te lea ulia mai, le nei sa pati ma le nei tai au fau matango fie mai la ua fio. Ia vi ia la ia oe le tua, manuia ia le au whainga luenga tutofia la ua fio. Iona malu malu taito tasi le tua, ma utangata e kalesia ia vi ia lava oe. Whaaftai o lo manuia le whainga malo Amerika Samoa ma le nei malo. E ui lava i teimi o lo tau le tua o matou fisa ngai i le nei vai tau. Ia, le tua, matou te o lenga i la ua fio le nei tai au. O matou iai li teimi pa ia o la ua fio. O le teimi matou te whaatanga inai oe te whetalai mai. Whaamone mole, whetalai mai se awala whaapitoa. Whaonga ina lau o ono se mea whainga luenga i owa ao. E tau wala atu ailo finangalo mo lo nuu mo tangata whaapitoa. Ta tala ina o lato finangalo. Ta tala ina o lato mafau le tua mo lato finangalo. Ina ia mawhai o no matou iloa mamanino. I lo finangalo e te ao o mai. Mo i mātou e whaatonu whalawai o mātou tiute me whaiva e le ngata i le nei soifuanga. A lo mātou whaatalitali atu le aso e te toi a fio, whaalua mai ai. Whaamnia o le nei tapo inga le atua. Ta lia i mātou e latu lo suafa, o mātou wole ma wala au o tuai nei. Amen. O le isi o onga sili o le tuspa ia, o le sifurua i e whaailoa tuai, lo fa maoni le vao oe ma le atua. Ma le taulanga, e ta'ua tua i le atua, lo nganga whaafetai, i a te ia o na o ana whaamnianga. O le taimi whaapitole nei, mo le aoina o sifuruai, ma taulanga. Putting God first can be difficult. What can we learn from Saul, who refused to put God first? Saul stood head and shoulders above other men and became the first king of Israel when he was 30 years old. Saul reigned for 42 years, and during this time, he did many things right. However, he constantly refused to follow God's instructions entirely, finding a different path, trying to improve on what God had said. Some of us are tempted to rationalize our own desires, providing internal explanations to why we follow our own plan when it comes to tithe and offerings. Putting God first was not easy for Saul, and it certainly is not easy for us. Saul continued this path until God rejected him as king. God stepped back from protecting Saul to the point that an evil spirit tormented him. God grants us the free will to reject him and his plans, but by so doing, we forfeit his blessings. Saul turned evil and spent much of his energy and resources pursuing his loyal servant David. Even while trying to return to God later in life, he used the very methods forbidden by God, turning to necromancers. But God does not speak through spiritualism. By the way, no new revelation may be received if there is a neglect of what has already been revealed by God's prophets. When we refuse to put God first in the small things, eventually we will also go too far. Perhaps you have not been putting God first in your tithe and promise, or another area in your life. God is merciful, and if you confess it, He will always forgive you immediately. You can start putting Him first in your life today.
Saul refused to put God first. The consequences were terrible for him and the people around him. God's love compels us to put His kingdom first, while Saul's example is a warning for us today. As we return our tithe and promise, we are challenged to put God first. Tātou te talo, mō sifuluae, matauranga. O mātou toi whaafo'i atu le atua, le sifuluae e whailoa e, lo lātou whaamaoni, I au polo inga I o mātou toi whaafo'i atu le vaenga pa I a lau fio. Whaatasi mataulanga e whailoa atua I a te oe, lo lātou whinangalo whaafitai male oli le atua, ona o au whaamunianga, I le soifua ma lo mātou wola, I le aso ma le aso. E le whaatusalieina le atua I le taulanga silisili na e whaia mo I mātou. Tongi o lai nai o mātou se mo mātou angasala. Whaafitai tele le atua, le manatu mai, whaafitai le anga le mai. Ta talo mo au whaamunianga, ia I lungo I lātou o toi whaafu I atu, le tupe pa ia la o fio manuia, ma lou file mo. Ta lia I mātou e lātu lo suafa ke riso. Amen. Talo fatamaiti. O le autu o le tātou tala, e mō tangata uma. O le manatu whaapitoa, o te tāpua I le atua, whaatasiai malo ainga e kālesia, I le lalolanga. O le matua tauloto, whaalinga sfulima alona whaiupoi wha. Awai o mainu o malawa, malato wifo I olu. E se aso nā se toi se tangata whaapitoa, I la auto e kālesia. O se whaifi au, po se tangata pese. Na wala au lia Israelu se tangata whaapitoa lawe lo lato malumarufo. O le atua, o ia le na fola, e whaatasi ma I lato. Na whaalia I fōringo le tupo Solomona le fia tele. Ua uma le malu, wa ia I uma mea whale o whaatulanga le lei. Ma ua sauni nei, e whaapa ia le